Chibo wantunene matundu murungi na haritite mukana kiria kari kaitene ka muno baraba kurua nchobi ndeni watho kibera njira ya watho ikabakamata kulukine thiritene ndi akiwa bakabuithe musako yo muritu kinya Yohana bara patikinyitie miaka 18 baraba kuthiulunka mathokone. Nicola Chabari aina ribotie. Igita rĩrĩa thigũkũ ya Krismasi ĩrĩa antũ bara batũmagĩra anchobi bamitũmagĩra akwa gwingĩ itarĩ na kĩthimi nontu bakĩra baugaga atĩ ikũkũngũĩra thigũkũ no ĩndĩ no Chibo wantunene twe matundu mũrũngi na rutĩte mũkana akiuga batiĩtĩgĩria anchobi ndĩ watho ĩthi na mbere na gũtũmĩrwo mũno igita rĩrĩa antũ bakiuga ibaũkũngũĩra wantunene na ti kuromba ni lazima kugea kwithirwa noru wa nchobi kana ndije nchobi tafadhali ore muntu nene nangwenda na ndinde euni onda nyongwenda kurita uketho ore mwendia nchobi kana muru nchobi tafadhali ole ndeye reka no ntoka no gala thungu ndene so ngwenda kwa nende antu betre turegina nchobi ni itulitengwire kwenda kana ni turime ito remere tu na mantu amige ya lakini nchobi kana bangi oko watu ntobi utapata shinda na utaenda ndani na ukaita ndene nto media ya kuthiriana ntorene na muthiene nawe tucoka waku na mbeca bundu gutumbika ona nkoroki na rutite mukana kinya kiria aciari akiuga ibabangabanganĩtie buraba kathiũrũnka ataoni ĩno kuona ana banini baba kurandaranda taoni batire ku na kinya mũciari ũrakũrekeria mwana wake aya kurandaranda taoni akathucirwo matagaria makiwatho tubangite na nyumba 10 lare taoni ni maigwingite cora muno kana baba mitaene kone ni itubangite kuboya na kunya kuri organization tutete ikienda batoyangite asoya baita nabo ikienda bania town na bungu ngwenda kwira kinya achiari nonto ana babo ibomete mici tika batumete mici bwana safari ibomete mici so ngwenda kwira antu bakinya ogomya mono ke ati muci nawe ni njundi amwire ikienda na bachoka mici na baenda na chukuru nonto nyo watu mono kwa are town pia kuna saria kutitanga muci nonto atakumenyera mwana kuma wandia tunene Gembe North Betanculas Chabare.